Ovaj deda Bleno gleda Bresovsku bloginu, tako vjerovatno svi više manje gledaju Bresovsku kad prođe, znači krajem dijelom, nebitno, znači ono kad vidi. To bi ja isto vjerojatno radio, mislim, ja zna i deda svoju priču, tako da nešto pričati. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Današnji video radim novu reakciju na novu pjesmu Breskvice, naziva Leptir. Pa bez zanimljivanja, hajmo u video. Ostavite like, share, subscribe, zvonce, notification, komentari, prijedloge, mišljenje, to sve na Instagram, pođivac, zapratite ovo ono. Breskvica se zarolala, brate, u pjesmama, radi ko luda, tako da moramo i mi poštovati taj trend, zarolati sa reakcijama. Z. Aha, Z. Šta? O, brat Džince nabavio si konačno voice tag koliko je krenuo producirati ljudima i miksat, tako da ono, čak mi se sviđa i zanimljiv voice tag, moram priznati. Idem dalje, šalješ mi leptira da znaš kakvo je stanje. Prereži više, plati manje. Ja, brate, evo recimo ovaj kadar, ja kad bi sad prerezao tu nešto malo viška i da plati manje, zato ne znam baš da je bilo manje. Noćas odlazim, a ti upali baklje, neću ništa manje. Kak je ovo izvodio, znači kako ona hoda s ovom kosom, znači da sa ovom nogom ne stane na kosu, ono isto kad imaju recimo one vjenčanice na dugačke pa im onda ne znam, mora im neko ono držati od ispod da ne slučajno stanu i da ono padnu, ono, to se kako ona ne padne. Još dugačke. Ovaj deda Bleno gleda Bresovsku bloginu, tako vjerovatno svi više manje gledaju Bresovsku kad prođe, znači krajem dijelom, nebitno, znači ono kad vidi. To bi ja isto vjerojatno radio, mislim, ja zna i deda svoju priču, tako da nešto pričati. Okej. Čak mi ovo zanimljiva pjesma, napisano je čak i top stvar sprem one mazohistice, šta ona bila, maskice, ona maska, ne kak se zvala, nemam pojma, od onih zadnjih 2-3 nebitno, ovo mi je čak i super, nekak ima, ono, nabrijeći neki shit, ali ono, generalno mi sad ok zvuči. Sve sam to naučila ja davno, kako je igrati se s vatrom. Nadam se da će razjasniti na kraju šta znači ovaj shit šta daje Leptira ljudima, ono šta, da li će ih pojebat, ne kužim, ono, ili će ih obogatit, ne, ono, mislim, ono, daje random ljudima Leptir ili šta, ono, kao, to je poruka što referendum govori da će sletit na njihove grudi, pa onda kao ne može prikazati vizualno da sletava na njihove grudi pa im da Leptir. Tako je. Ovaj bata, ona ima tužan smajlić, sigurno siromašan, nema za jest ništa, onda dolazi Breskvica da ga spasi od svih nevolja, daje mu Leptir i onda odmah on čovjek sretan. Znači sretan, odmah ima šta da jede, odmah više nije gladan, nije žedan, ma sretan je, brate, postoje bogataš, eto, odmah Breskvica saves the day. I ovo je jedan Leptir. Fakat lik sretan, znači ja sam ono, jeli, to sve ono šala, ovo ono pričam, a fakat lik sretan, znači lik ima smješak, znači on ima bolje sve. Ovi više se ne tuču, svima dobro, znači očito sam dobro pogodio, evo ti iznenađen sam, znači ono kažem, fakat Breskvica saves the day, znači ona bi trebala ići po gradu i ovi recimo ljudi šta prose ili zapravo bolje otići u Afriku, u kontinent i tamo gdje su svi gladni, lijepo da se Breskvica pojavi, svi će biti sretni, svi će biti zadovoljni, svi će imati sve. Čovječe, Breskvica je ono lijek za cijeli svijet.
A da, ovi su likovi, mislim, ja ne znam šta je ovo, znači likovi su kao morali otvoriti vrata kao da oni vide kao da nije tu, iako ono kad izađe iz auta ono vidi da nema ništa u auta, ali ne, on mora otvoriti vrata kao da nije možda slučajno magično se ono spustila ili nešto. Ok, to je kraj pjesme i nije ništa izrazjašnjeno šta znači leptir, koja je simbolika, to mislim ona nestane, dale ljudima leptir i šta ljudi su bolje. Ok, malo sam preglup, ne kužim poantu, ali ono što sam uspio zaključiti to je da je Breskvica saver of the day, saver of the world, tako da je treba deportirati u Afriku, mislim, općenito cijeloj zemlji je treba deportirati i da ona save a day. Ne bi bilo više gladnih, žednih, ratova, ništa, svijet bi bio super. Ne, znači, da, Breskvica je lijek, to je poanta ove pjesme i to je to. Tako da moramo napraviti peticiju i moramo sad svi ju uloviti, tako da, jeli, more to riješiti te sve probleme, jer očito je lijek za to. Neću više to je to od mene ove pjesme, sviđa mi se pjesma, ono, pogotovo refren, ono, kad malo nekak nabri taj dio, fora mi je pjesma, ono, chill, nice, nekak, uglavnom sviđa mi se, kažem, top, bolje mi do ovih zadnjih 2-3, što nisam uopće onak ni slušao, ova mi je čak super, tako da ona vrlo moguće da ću slušat, sviđa mi se, spot je isto nice, clean, lijepo izgleda, onu poruku nisam shvatio, tako da ako neko kuži nek mi razjasni u komentarima dolje. To je to od mene, neću više duljiti, ostavite like, share, subscribe, lupite zvonce notifications, pišite komentare, vaše mišljenje, prijedloge, ako imate Instagram, ponavljam još jednom zapratite, ako imate poruku možete se tamo javiti ili pisati u komentarima kako god vam je volja i to se ne. Sve su opcije otvorene, sve je to uvijek. Dobro, to je to, mislim na sljedeće video, a do tada lijep pozdrav i uživajte. Ime Rampažinjo uvijek bit će slavno. Molim? Leća mojih očala uvijek je kontavno. No jesam li možda spomenuo ja? Šta? Da naša armija je najjača.